hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisiro mngana lona FM akomba ndlela kuhlekanisa kolonga ingisela xitichi xi ri ko hleka lomu i ra vungana mutlhe ra vuntlhanu siku ra 25 ra n'hweti ya Mawuwani lembe ra 2025 mina ni khalanga pet mathebula n'wana ri sumati wa jimo xithangoma xingiritano wa jajana makunela wa ndandadzi akwamukela ka nongonoko Afrika wa vulavula ka mngana lonene FM hi ku haxela wona tricks suka studio 1 amasingita mall ele Giyani ka masipala wa Greater Giyani amupani a Limpopo Afrika Dzonga khensa swinene loko hi famba swin'we nhlekani lowu nongonoko humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa na timhaka to hambanahambana leti hi lavaka ku va hi bula hi tona kambe timhaka ta ku durha ka gezi swi na nxungeto wukulu loko swi ta ka timhaka ta ntshamiseko wa tiko ra Afrika Dzonga leswi nga vuriwa hi va economic freedom fighters va vilerisa hi ku ongeti gezi durhelo ra ko se ra chavisa se hi ta ringeta ku va hi tihlanganisa na vanerisa hi twa ku va ri yini ka xiyimo xa muxaka wolowo va angula va ku yini loko timhaka ti tani kahle gezi ri durhisa hi yini hi va mani kwihi hikokwalaho ka yini i mhaka leyi nga ta va ka yi languta ku ya mahlweni nhlekani lowu kasi ke yin'wana mhaka hi nga ta bula hi yona hi ta bula na va economic freedom fighters hi twa ku va lungheke ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya ntirho wa vo wa munduku lowu nga kunguhatiwa ku va ko le a Western Cape i tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va ka hi bula hi tona hi ndlela yaleyo kambe sweswi hi sungula hi timhaka leti wi nga khoma tona ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860 002543 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku twa ku timhaka tingani kwala mi nga kona kambe hi nga se endla sweswo hi ta sungula hi landzelerisa mhaka yin'wana leyi muyingiseri a nga vulavula tona loko a vulavula muyingiseri luya u te khalanga na xirilo n'wina mi tswaleriwe laya purasini laya ka Manghena ne xirilo lexi nga ku rombirhi loko ni kha ni vuya ni vulavula hi xona xa malaria control cell xa station xa Diop hi rhumele email ka department ya health ku hi na probleme ya mhaka ya vanhu ku na vanhu lava va lovaka hi mhaka ya malaria hi na ti-problem to tala ka mhaka ya malaria ku loko ku pfuxiwa station lexa xa le Diop swi ri ku hunguteka ka ku lova ka vanhu swi ta hunguteka swilo sweswo se vanhu lava loko va ya vuyisa email va ku vona a va zangi va tiva ku ri na building ya station ya malaria a Diop as mina nyari chairperson ni va rhumela na ti-photo ni ya foda building liya ya station ni va rhumela na ti-photo ni tlhela kambe ni va rhumela na video leyi va Zwamarama lava va nga ta laya ka Masiya ku va ta kota ku va na proof ku va ta swi vona ku ri ntiyiso ku building leyi hi vulavula ku yona ya malaria yi kona la a Diop even though na sweswi a va le pfumeleni ku yi kona a hi twisisi ku hi ta pfuneka njhani se a hi kombela ku pfuniwa hi mhaka sweswi ya Richard Sama khalanga loko ku ta hi vulavula hi Sama a Xiphuseni ku na muganga wun'wana venge i Ramauba va tshama a kusuhani na nambu venge i Xibokotela and vanhu lava va ri le ka danger ngopfu se government ya Department of Health a yi ri nchumu hi swona so loko ku ri ku swa koteka a hi kombela mi hi pfuna na hi email ya Phophi Ramathuba hi mhaka department ya hina a yi le ku hi tweleni vusiwana ende vaakatiko ve le ku rileni ku sweswi loko ku kha ku fika timhaka ta timpfula na varhandziwa va hina va lova na masivona ni kombela ku hi tikundlela ku hina kota ku nghenisa na van'wana na mhaka leyi mi taku na yona ku vulavula ntiyiso ya twala swinene kambe na ku mi vutisa xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini swi vona ku nga ri swi vava n'wina interest ya n'wina yi tisa hi yini ka mhaka me kuma swi vava mina a ni laya ku endliwe malaria concern group se mina I'm the chairperson na mitwa malaria concern group hiku ana a Xiphuseni ku na vuhosi a Xiphuseni ku na mukhanselara ku na swa va concern group i ti-faction hi vulavula hi ti-structure leti ti va ku ti lo hlawuriwa ti rhangela ku ti fambisa ku vukorhokeri bya mfumo se xivutiso i ku n'wina mi ngo va mi a mi lavi kontraka ya nchumu musine hiku hina hi nge swi koti ku phusha tikontraka ti-agenda ta vanhu va ni tshame ni byela un'wana ni n'wi vutisa hi timhaka ta swin'wana a nga ha vuyangi na sweswi se ni na ku tiva n'wina ku a mo va na interest na hayi a ni lavi kontraka ya nchumu laya hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi twi ku loko se xiyimo xi te tani va ndzawulo ya rihanyo va ku leswi a swi vula ku nkulukumba loyi i maveriveri i maveriveri vo va la ku hlamula ka mhaka leyiwani loko ni nga hoxisi hi na Dr. Dombo lava va nga DDG kusuka ka ndawulo ya rihanyo eLimpopo. Dokotela Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Mhashi njhani na le ka vayingiseri? Pfukela khensa swinene mani dokotela loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na yena. Kumbexani a hi sunguleni kwala ka leswi mi nga swi twa ka muyingiseri ni nga se vutisa nchumu. Mi ri yini n'wina? A hi lava ku kombisa ku muyingiseri loyi a nga fona tolo Mr. Nyari department yi n'wi nyikile nhlamulo yo leha leyi kombisaka ku ri muako lowu a wu vulavulaka a hi loko ku na muako lowu nga tshama wu va kona mara a wu nga ri muako wo endla malaria wo vitaniwa malaria station hikuva munhu loyi a nga twisisi ku ri malaria yi na ti-component to hambanahambana ku na component leyi hi vitanaka vector control hi yona leyi fambaku vanhu va fafazela hi nkarhi wa ximumu loko ku na mpfula minkarhi yo tala hi sungula hi ma-October November ku fikela hi February March ivi ku va na component yin'wana yi vitaniwaku SMEOR nta ku SMEO kumbe surveillance for short laha va langutaka nkarhi wun'wana na wun'wana la xikarhi ka lembe loko ko va na case leyi notifayiwaku hi ku ya hi nawu malaria i category 1 notifiable medical condition so loko ko za ku va na diagnosis ya ku ri munhu u na vuvabyi bya malaria yi nghenisiwa ka system leyi ya notifiable medical condition ivi ku va na team leyi fambaku yi fika yi vhakela munhu luya a kaya ka yena ivi yi fafazela kaya ka yena yi tlha yi fafazela va makhelwani va 8 va yehe yi tlhela hi lava ku ri tinsuna leti ti nga va ti lume munhu loyi ti nga va ti suka kwihi within a radius ya 200 meters so a nga va a ri na confusion because vanhu lava a va ri a DWOP na vanhu lava a va ri aka mashamba a ku ri vanhu lava va endlaku leswi hi swi vitanaku surveillance na hi tlhele hi komba na organizational structure lexi xi kombaku kahle ku surveillance lava va endlaku surveillance a ku ri munhu wun'we na ti-spray operator tinharhu lava va le ka station i team leader timbirhi ti-foreman timbirhi na ti-spray operator ta 13 a ku ri na vanhu va ri kun'wana ku vitaniwa Ribungwani West na Ribungwani East mara sweswi loko hi vulavula se va tshamisiwe a malaria station xe le Bungeni health center na le Tiyani health center so leswi swi nga vuriwa a hi ntiyiso ende hi vuhlamuserile a hi ali ku na muako mara hi fanele hi twisisa ku muako does not equal service na chance kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve khale a yi ri koho service leyi lexi nga yi dlaya i yini a yi dlayiwangi Muhashi ku lo va na restructuring because vanhu lavaya va surveillance a va lo nta ku ini a ku va base station a va nga tirhi ntsena DWOP a va famba na vhembe hinkwayo a va jikajika na yona hikuva yimele ku va byeriwa ku na case kwini loko ku ri na case a Masisi a va nghena movheni va ya Masisi loko ku ri na case a Madombichi a va nghena movheni va ya Madombichi loko ku ri na case a Ntlhaveni a va nghena movheni va ya kwini a Ntlhaveni mara leyi yo fafazela leya vector control leyi nga ya a Bungeni malaria station
na leyi nga ya Atiyani Health Center malaria station ta ha ri koho ende va ha fafazela ende hi va kombili ku ri lembe leri nga hela a DHOP hi fafazerile hi va nyikini na ti-statistics leti ti nga komba ku ri hi fafazerile hi lembe hi fafazela more than 1 million structures laha a Limpopo ni vulavula hi ti-district hinkwato ta le Limpopo loko hi languta hi va nyike na ti-statistics ta the past 5 years kusukela hi financial year 2020 kufika 2021 up until financial year ya 2024-2025 leyi nga hela hi March and at the work last financial year is priority structure ta 1115 so a hi ntiyiso ku ri a ku fafazeriwi at the work hi tlhela hi va kombisa na ti-statistics tele Matsila ku ri fafazele ti-structure tingani na le ku ruleni mission hi tlhela hi va komba laha hi mako hi tshama surveillance liya hi va hi kha hi langutisisana ku tinsuna a ti fani muhaxi ku na nsuna leyi kotaku ku va yi ri na matandza lama ya mo kota ku nyika vuvabyi bya malaria mara ku na tinsuna leti ti nga ha kotiku hi mhaka ya ku program leya malaria hi lava ku ya ka elimination South Africa yi sayine na matiko man'wani ma 7 we are 8 countries in Africa who are in the elimination program incini I ku hetisa vuvabyi bya malaria na ku yimisa transmission ya malaria leswi vulaku ku ri hi fanele hi langutisa tinsuna hi tlhela hi ti dlaya hi swilo leswi nga ta endla ku ti nga ha koti ku ya mahlweni ti kha ti transmita se ku na tindhawu laha a Limpopo leti through that surveillance team hi ku na vanhu va vitaniwaku ti-entomologist va nga ya xikolweni ku dyondzela ku tiva ti-insects and mosquito and suna is one of them ku vona ku ri hi nga nghenelela njhani ku ri hi yimisa ku transmita vuvabyi lebyi bya malaria so that's why va endla ti-surveillance se la a Limpopo ku na tindhawu to fika vo 10 leti se ti nga na very low transmission hi ku ya hi classification and tindhawu letiya se hi lava ku tinghenisa ka program ya elimination so that's why na tindhawu tin'wani kwahalaya ko fana na Madzinga Doli Chipuseni Mangena leti because ti le ka very low transmission ku nga ri khale I'm sure lembe leri taku ti ta nghena ka program ya elimination ti joina tin'wani tinharhu leti ti nga le a Capricorn Tikhukhune ne le Waterberg hi ku se hi lava ku landzelela mhaka leyi ya elimination hi matimba a KZN bana district sub-district leyi yi nga na sub-national elimination leswi vulaka ku na hina tanihi Limpopo hi fanele hi ya from vector control se hi sungula ku eliminate because a ha lavi vuvabyi bya malaria laha a Limpopo ni kombela mi ni khomela tani dokodela ni sungula ni hundzisa xinavetiso lexi ivi mi ta vuya mi ni byela ku se ku ri veni ku loko ku ve mi ndle sweswo hinkwaswo ku nga va ku ri yini lexi ha susumetaka nyari ku va vulavula hi ndlela leyi na tolo kunene nako loko mina ni va vutise ku xivutiso lexiya xa ku kahle a ko va na swin'wana mi tiva yini n'wina a ko va na tikontraka leti kumbe va tikuma nyari ka malembe ndzhaku kumbe swin'wana leswi swi nga va ku swi ndlaku ku ze ku yiwa na le ka swa maramani na hinkwako koko hi ndlela leyi mo ni khomela tani dokodela mi ta vuya mi ni hlamula loko ni vuya mavhengeleni hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula dokodela nkheseli swinene ku va mi ni khomela riqingho rero a hi hetiseni ni twe mi kha mi vulavula hi tindhawu ta ka hina hi le ka hina phela tindhawu letiya laha mi nge Mangena hi le ka Manghena laha mi nge Matsila hi le ka Matshila swin'wana hi kwihi na lava Chipuseni va Doli
nkulukumba loko a fona i fona ri hala va chiphuseni kambe ndhawu leyi a ri la ku yona hi la a rhama uba laha ku nga na dinambu letiya na khwati se n'wina ni byeleni ku tanihi ndzawulo loko mi kha mi vulavula na Nyari tanihi mutshamaxitulu wa komiti leyi mi n'wi tiva a ri munhu wa njhani kumbexana mi tirha na yena kumbe ku na swin'wana hi ku me ni hleketelerile tolo ku swi ngo ku vava wena ke i ri wexe muhaxi leswi hi swi tivaku u nga ku tatana Nyari a va tirha va ve spray operator ka lembe ra 2021 ku fika hi March 2022 mara ku ri va hlohlotela hi yini sweswi ni nga vuli hi mhaka yo office leyi va hi vulaku yi pfale hi 2006 so sweswiwani it's 19 years later ende loko hi languta ti-case tanihi leswi ni mi hlamuselaka hi swona a ku na ti-case to tala ende va kombini ti-statistics ku a ku na ti-case to tala loko ku ri ku ve a ku ri na xirilo a fane xi ve kona hi 2018 mi nga tsundzuka ku ri a ku ri na nkarhi loko ku ri na ti-case to talo hi za hi vamba na matende swibedhlele so ta ku loko a va ri worried hi nkarhi luwa a swi ta endla sense because a ku ri na ti-case to tala ende vana va vona vanhu va kha va ya xibedhlele va hi tinomboro te le henhla mara sweswi ri a ni tirhile ka n'wina mara ni ngo a ni namuntlha hi mi nikile free dokodela se swi lava na nkarhi lowu taku hi hi ta vulavula kalaka hi swona hi swona sweswo mi ngisera mungena lona FM va twile va hlamurile na tolo ni ni vurile loko ni ri kwala moyeni ku he Nyari kahle ti-statistics leti a ka ti hlaya va ni rhumerini na tona la vuxokoxoko lebyi ka va byi vula hinkwabyo na ku handle ka loko ri ku Nyari a va lava ku korhokeriwa hi vanhu va le ka Bungeni kumbe va lava ku korhokeriwa hi malaria yi ri tiyani loko ri ku hi sweswo swi vula ku leswi va nga swi hlamusela dokodela Dombo swi nga va pfuna kumbe va olovisa swiphiqo ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo i hafu ku bela awara ya 12 a hi tweni ni ku mahungu ya misava awara ya n'weta emisikwini nhlekani ukayelelesi eka Afrika wa vulavula ni un'wanyana wa lava va nga khanga va xanisiwa ndi tsandzekise hi va xinawu ndi yile ndi ya report emaphoriseni hi ya court emaphoriseni loko ndi ya va nyike a papila ra ku ndi ya ka dokodela ivi dokodela va fika va tsala ku ndzi biwile ndzi vavisekile loko se hi ya ka a court va fika va ku a ku na vumbhoni a wu nga ta va na vumbhoni Buthpet munhu a ku belelwini a khiyeri vanhu endlwini kambe a ku nga ri na a ni mirhi a ku ri na tswalo ro huma ka dokodela a hi vumbhoni byo kenela ku munhu loyi tshoveke rimbambu i tshomeke voko i pfimbile i ndleni a hi vumbhoni byebyo a ku ri bya vumbhoni mara va te va lava munhu loyi a nga swi vona ene loko ndi ta va a ndzi bile a khiyeri vanhu loko a ndzi ba ndi hume hi fasitere swi ya khelani i vanghani va yehe va tile va ta swona swa ku i ni xanisile mara loko va ku va fanele va nyika statement a va zanga va yile u swi vona swa ku laniwa se ti bihile ni swi vona ni hume ndlwini ni nga mbalanga Buthpet ni nga ha ri na mhaka ku humelela yini ku chava vutomi bya mina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelelesi eka Afrika wa vulavula na sweswiwani ha ri le ku xanisiweni hi mhaka ya ku ve ni a ni a tirhi hi laha ni lava ku tiva mi fela yini n'wina mi ngo xanisiwa mi le ku vulavuleni na khalanga ka munghana lonene namuntlha miri ha ri ku xanisiweni mi yimela yini swin'wana xa xibutiphoto xa tika hi mhaka ya ku ve ni maketa ntirho a wu kumi u fela swakudya ntsena butiphoto xa tika ma swi tiva mara swa tika xema a ni biwi Buthpet biwa hi marito na rhuketeliwa ni vitiwa hinkwaswo leswi fanele ni vitiwa vuloyi hinkwaswo loko ku fika wukente munhu u ta ku nwela byala ni ku a kota ku byela timhaka ta wena ene a nga swi lavi u tshama na munhu un'wana loko u tshama na munhu un'wana loko a vuyela u ri se a wu ri le ku ni xaviseni a nga lavi ku timhaka ta yena leti a ku endlaka tona u byela munhu un'wana Buthpet palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mi ngisera munghana Lona FM nongona ku Afrika wa vulavula ka munghana Lona FM komba ndlela tirhi la ku bula na n'we vaseketeri valandzeli vavhoti va economic freedom fighters se hi ku mi ya tlangela lembe ra vunghana ra vu 12 ya
mi tumbulukini ka malembe ya lama 20 ya nkombo ya koho murhangeri wa n'we wa kha wa kaya na ku kumbexana nga kuma xintshunxo ka timhaka ta ku swi henhla swa ku u duvule xibamu loko mi kha mi tlangela lembe ra vuntlhanu hi laha timhaka ta ku tengiwa ka milandzu ya Afrika-Dzonga swi hlwela ka koho ka malembe ya nkombo hinkwawo a ri ku kaya yini tatana Julius Malema ku kambe very high va ta vulavula hi swiboho swa koho kwahala ka n'hweti leyi ya Ndzati hi ta twa ku yi ta va yi kha yi khome yini se hi la ku twa na wena museketeri wa Economic Freedom Fighters ku angula ku yini handle ka sweswo na n'we mi landzela ku timhaka ta politiki ta Afrika-Dzonga mi nga hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa va tlangela lembe ra va 12 va tumbulukile va Economic Freedom Fighters ku va kona ka vandla ra Economic Freedom Fighters mi vona swi tise yini eka mbangu wa tipolitiki ta Afrika-Dzonga loko va kha va tlangela lembe ra vu 12 kasi ke hi ta tlhela hi bula na vona laha ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu se mi nga kayeli muburisani wa hina na vona hi ndlela yaleyo yin'wana mhaka leyi hi nga ta bula hi yona i timhaka ta gezi va ka hina timhaka ta gezi onge ti se ku le ku buweni ya leyi kokaka van'wana loko va xava lomu va xava koho va xava 5 va kuma gate units ta 30 kambe ke loko hi nga se vulavula hi ku durha ka gezi tsundzukani ku ri ku na swigava swa vanhu lava xavaka gezi ku ya hi a ni veri matirhiselo ya gezi ya khumba hinkwenu loko wo yi tirhisa gezi u sompfa i khumba na mina kumbe swi khumba na mina loko i xava gezi ra hi n'hweti ra le hansi ka 500 rand u xava hi unit yo karhi hi ntsengo wo karhi loko u xava kusukusela ka 500 ku ya ka 1000 i ntsengo wo karhi loko suka ka 1000 ku ya henhla i ntsengo wo karhi tlhandla kambirhi loko wo xava gezi kambirhi a n'hwetini i tidlela se loko i xava gezi hi 100 rand no nyika xikombiso loko i xava gezi ro sungula hi 100 rand i kuma ti-units ta 10 ra vumbirhi i nge hi kumi ti-units ta 10 ka ha ri n'hweti yin'we i nga kuma ti-units ta 6 kumbe 5 kumbe 4 se i swin'wana swa leswi hi faneleke swi languta ku xavisa ku yini gezi xava kan'we leswo xava hi swichubuchubu ayaya se kambe hambi swi ri tani ra durha van'wani va le ku terekeni le Tshepisong kambe va terekisa leswi a va xavi gezi ku ya hi va City Power ma hi vona kako van'wani va layita na le swivaleni le makhumbini na hinkwaswo hi mhaka ku a va xavi gezi va bridgini loko ndiwa load reduction va rila se ni la ku twa n'we hi ku mi angula mkwini ka timhaka to toleto 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 wo sungula hi loyi nhleka swi tikomba ni nga pressanga kona laha a ni ku na tatwa wo sungula ku yi angula kwini ka 0860002543 kambe ke ni nga se n'wi teka ni pfumeleli ni hundza laha 0860002543 a hi ku tumingisela mina ku u angula ku yini kwala u nga koho eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku loko xiyimo xi titani xi vula yini eka wehe eka timhaka leti hi bulaka ha toho mi angula mi ku yini ku ya amahlweni ku na mhaka yin'wana yi lava ku ndleka laha a ni swi tivi ku yi ta hisa kwihi kambe a hi sungula ni hi amukela lowu mingiseri hi twa ku yi angula a ku yini hi ndlela yaleyo nhleka aye kalama mi angula hi yihi mi ri yini buti angula le ya gezi ngopfu xitsonga xa mina xa le Bushbuck ni ta ni khomela nyana a swi onhi nchumu vulavulani buti loko ni langutile n'wana mani hi le ku tikelekeni hi ku gezi ri hlupha vanhu lava ni hi ku vona ka mina va ri hakelaka ngopfu ku tlula lava nga ri hakeliki ni tshama hale xilungwini hale hi tshamaka koho hina gezi hakela na loko ri famba ni kuma ku loko yi ri road reduction hina yi famba nkarhi wutsongo mara na ku nga se hela nkarhi wa ku yini mi kuma se vanhu va sungula ku strike va ku why ka hina gezi ri nga fambi ka lavan'wanyana ri famba so leyi karhataka ngopfu ku emakaya hala vo Mpumalanga vo Limpopo ni pfumela ngopfu ku gezi ra xaviwa kaya swa ha chavisa ngopfu loko mi tikuma mi nga xavi gezi khalanga ekaya mara hale Joni se wo va ni tolovele ko va ku sweswa ku ve ni vhele vanhu va ka hina hi tolovele ku nikiwa ntsena
loko yo a hi endleni ku xaviwa gezi vanhu vo tsutsuma va strike. kambe se mi vula yini kwalano mi vula ku yini ku swi kahle loko ri durha mi vula ku yini? A swi kahle loko ri durha ri hi durhela hi ku a hi hinkwerhu khalanga hi nga le ku ri hakeleni no pfumela ku loko a vo hi hinkwerhu hi le ku ri hakeleni na mixavo ya ko a yi ta ehla hi ku a va ta kuma profit leyi faneleke va kota ku endla leswi faneleke ku va kota ku ehlisa gezi. na mitwa sweswo mi swi vulavulaka swa vulavula ku ya hi leswi ni swi twisaka swome na yi twa tlhelo ri mi taka na rona ku vanhu vo tala ho tala ku gungula he gezi swi ku tluka swi ku chakala kambe a hi xavi a hi le ku hakeleni lava vambirhi vanharhu va nga koho va boheka ku hakela ntsengo wa le henhla hi ku khavhariwa na hina hi ngwenyanga hi ku hayi loko va ku va hi timela hi ta tsutsuma hi endleleni ya pfala mapatu ku nga ri patu ri nga pfala ri nga tima gezi mara ku ri ndlela ya ku loko va nga timi loko swi onhaka swi teka nkarhi wa ku leha gezi ri nga ri kona. and loko mo languta phela ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona ivi mi languta ka tindhawu to fana na kumbe mi languta maendlelo ya swilo ku ya hi laha swi nga endlisiwa xiswona mi hetelela mi swi vona ku xiyimo lexa gezi loko xo ka xi nga ololoxiwi xi ta hi veka ka ntshikelelo swinene. xi ya hi tlhelisela le ka load shedding tikhampani ti sungula ku endla vutsotsi ti ku ti retrench vanhu hi ku a va le ku koteni ka ku va hakela kumbe a va le ku endleni ka production ku na ntiyiso ka swona a ku na ntiyiso futhi ka swona mara loko ho kota ku hi twanana na njhe hi vanhu hi tolovela hi tshika ntolovelo luwa wa ku hi vhotile hi na ntshunxeko hi ta endleriwa swilo mahala loko ko suka mentality yale tinhlokweni ta hina hi ri vanhu hi nga swi kota ku hi twisisa ku ka xin'wana hi xi tirhisaka hi fanele hi xi hakela ene loko hi xi hakela kahle hi ta hakela ntsengo lowutsongo loko hi wa toloveriwa ku hi ta endleriwa hi ku hi vhotile hi swo swi nga ta hi tshika swi hi nyika swi hi chela khombyeni khalanga nemetweni kensile ku wena inkomu papa 0860002543 loko a kha vulavula kutani kulukumba luya hi timhaka ta gezi tshame siku rin'wana ni ye kun'wana hala Kliptown hala maka vona hala Kliptown ku na mikhukhu yin'wana yi hala gezi ri famba hi layini yin'we ayi ani gezi mi vona ri na tintambu tinharhu kona ri famba hi ntambu yin'we hayi a ntambu yi va yi ri na tintambu tinharhu lexi ri karhi fa hi ntambu yin'we a ni swi tivi ku swi endlisa ku yini a swe le Kliptown na boti muxe kumbexana a nga swi tiva ku a va swi endlisa ku yini kambe i vana hi amukela n'wana mingiseri 0860002543 nhleka Ipfuxela n'wi butete. aye papa Ni langela ka gezi buti man. ya Mhaka gezi a yi tsakisi maendlelo ya Eskom hi ku a va hambanisi munhu loyi a xavaka gezi na wo kala ka nga xaveki hi fa hinkwerhu loko ku fanele ku va endla va load retraction ku ri hi ku ku na lava xavaka gezi kasi va chava yini ku famba va cheka vanhu lava kalaka va nga xaveki gezi na mhaka yikulu hi ku loko a va tirha ku fana a ni ngo xin'wana xi hluphaku hi ku loko va endla sweswo ma va hlongola lomu mugangeni phela na loko va kha va tereka hi mhaka ku van'wana va timeriwa gezi ivi va tsutsuma va siveleta va hoxetela hi maribye sweswiya swo taniya buteta va cinci a system ya vona va tirha ku fana na DS a va yi va vutisa swa ku kasi n'wi mi tirhisa ku yini hi ku loko u nga hakelanga DS laha ka wa wu voni nchumu se swa vava ku u tiva ku laha va xavi gezi na laha va xavi gezi mara still va hanya ku fana wehe u xavaka gezi Eskom no yi salela ndzhaku loko swi fika kwala no man a va yimi hi milenge va famba va cheka vanhu lava na ka system butete va swi vona ku ri loyi a nga xavi gezi hambi ri ngiviwa straight phela leswi mi ndi swi vonaka i mhaka ku se va endle tikontraka ngopfu ene vanhu lava tikontraka hi vona va tlhelaka va bridgela vanhu lava se loko a fika laha munhu a kuma ku ri munhu loyi a nga xavi gezi a ku no khoma so ku teka mali a ndlula famba a ku na lexi endlekaka swa hi vavisa but gezi ra durha mani ka vula ra durha mani loko u xava gezi van'wana va nga xavi va hanya mahala ya swi tshamisekanga
swi tshamisekangi buti Nemitwini- kombela buti wa mina leswaku va ta hlamula ku va chava yini ku famba a va fambi na maphorisa loko va famba va cheka a gezi Nemetwet Papani KZN. Inkom 0860002543 nongono ku Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi kuti ku angula ku yini mingisero mina un'wana mingiserilo nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhleka buti pheta thobela a hi papa le vona leswi mo Alexander a hi but mali men la kuma le ya gezi ka apela Alexander le ya gezi abantu famba la Malboro atintambo ti famba la xikontrini ti ri na gezi ene futhi vanhu hinkwavo maphorisa na hina va wisa kwalaho yi nga yi ti khandziya timovha mara a zanga ni vona ti tsemiwa or wenziwa yini so yanya hi to loko u za nkarhi wun'wana maybe u za late yi za yi ku ba timhaka leyi tshamaka ku ri no ene kahle ene maphorisa because hi vo fana na va make sure ku ri no ene gezi leri a ri fambi laha patwini because ene ku hakela Alexander hinkwayo a yi gezi kambe xivutiso xa hina lexi hi vutisaka xona i ku hikokwalaho ka yini gezi ri durha nako ku nga endliwa yini ku xiyimo lexi xi cinca ke mi vona ku a ku fanele ku endleka yini sweswi mi nge le ku swi vonini n'we mi le ku vonini tintambu Alexander n'we mi tiva ku Alexander ku hakeriwi gezi a ku fanele ku endleka yini a ku fanele ku hakeriwa gezi valowo so a vona gezi loko yi za yi hakeriwa i laha swilo swi ta va hansi ende na gezi i nge he loko yi za yi hakeriwa mara loko yi za mbene yi tirhisa mahala se lava van'wana la fanele va byerila because a ni ri va hakela ene ku na lava nga hakeriwi so la fanele durha durha because a ni ri mi tirhisa mahala ene ku na vanhu va woldela yi mahala ende ku na munhu wa hakela fanele durha vhele ene fanele u ri na munhu wa hakelaka phela mina nga ka ni nga ri na problem Nemetwet ni KZN 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM van'wana va ri gezi leri ro durhisa hi vomu ku un'wana a ta ku ha ri chicha a ni tivi ku swi nga va swi ri na ntiyiso loko mo ze mi twa un'wana ku ha ri chicha mi vhe mi swi tiva ku a lo ri gonyisi hi vomu hi ku ha mi tiva kwa i ngo twa un'wana ku no ma vona endzhaku ka hi vuye hi ya vona ku se gezi ri ta fanele ri loko ri va ri chika ri lava ku chika a ri chiki sweswi ri nga rindzeli ku fika siku ta fika ku va na nkarhi wa nhlawulo ivi un'wana ku se gezi ha mi vona phela se ha mi se ha mi tiva pe a hi tekeni a hi sunguleni hundza hi la ta vuya yisa mahlweni ta karisi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi langutele ku bula na va Nersa a ni tivi ku ku endleka yini kambe hambiswiritani hi ta hi vona ku hi yisa ku yini a mahlweni hi mhaka ya timhaka ta gezi loko hi nga va kumi ku ya hi leswi hi nga ri ku va kumeni ku fika sweswi hi ta ya mahlweni hi bula ku gezi leri ra durha ni kombela mi ya namisanyana miehleketo leswo mi nga ha yi byeli swilo leswi se hi swi tivaka ha swi tiva ku na tintambu ti cikenyaka ti hala na hala ni vona ku a swi tisi ku hambana ka nongonoko lowu na ku va vanhu va kha va ti vulavulela laha ncuveni va ti vona tintambu leti ti hi lavi swona hina hi lava ku mi hi anamisela miehleketo ya ku mi hi pfuna ku hlela ku gezi ra hina ri nga va ri durhisa hi yini ku fana na Ntimbani tolo a nga nghena a ni byela ku loko hi hakela gezi a ku rhuleni xikombiso va n'wi tekela na mali va ku ya ti-utilities ta yini hi lava vanhu mi anamisa miehleketo hi ndlela liya mi nga hi byeli leswi hi swi vonaka swa tintambu swa ku va hala tintambu ni vula ku ka nongonoko ka xitandati xa nongonoko wa Afrika wa vulavula hi swilo leswi
hi tinyungubyisaka hi swona ka Afrika wa vulavula hi tinyungubyisa hi vanhu va ku anamisa miehleketo a hi ringeteni loyi nhleka hayi minjhani Buthphethe buto mina hi pfukeni n'wina minjhani nene pfukile man Okay. problem man gezi ra durha na ku xava gezi ra 200 ra prepaid ra Eskom ri nyike 80 rand 0.3 cents 30.3 units ya 80.3 units mete 30 kumbe 80 80 i ra mali muni ra 200 okay ka n'hweti leyi mi nga ka yona mi xava ra wungani ka n'hweti leyi ya mawuwani se ni xava kambirhi hi xo xiphiqo xexo hikokwalaho ka yini ro sungula mi xave hi ti-units mi xave hi mali muni ta ku sungula ni xave 90 rand ti nyika 37 rand something cents swi hlupha hi sweswo na backup ya gas a ni tirhisi gezi for ku sweka na swin'wana na swin'wana ni tirhisa gezi for ku layita na vusiku na ku langutisa TV na fridge mara ni kumeka na ku still gezi ra ni durhela ni kha ni tsutsumela halaya ka gas se ma swi vona ku ra durha ntiyiso gezi n'wina mara mi nga lunga n'wina yi va ni mi tsundzuxa ku mi ndla yini ani Buthphethe mara vona gezi loko sweswiwani ro tshika ri mi heleleli n'hweti leyi nga se hela ni Buthphethe xavani ritsongo ra ku n'hweti yi hela n'hweti loko mi xava n'hweti a n'hwetini va ka Eskom va ringanyeta ku mi xava kan'we loko mi xava ko tala ve ni mi huwisa gezi se ti-units ta ku ta chika se a ni ta kombela ku n'we loko mi xavani kan'we loko ri ku mi xava gezi ra 300 n'hweti xavani ra 300 kan'we swi ta mi olovisela sweswo no ya twala Buthphethe va vona gezi leri ra ti-free va ri free basic free units a ya ha ri kumi until kwendeka and mina a ni ri leriya ri nikiwa swisiwana papa mina ni kona ka payroll mara ni ta zama ku ya kona tiofisini ta Eskom na zama ku tsarisa mi le ka masipala wihi ni le Moretele because ni le Themba Maskrala atem na mbona masipala se a swi hlu yana ni mi ya tsarisa mi ya tsarisa sweswa gezi loko mo fika va mi komba ku a mi na muholo mali ya n'wina a yi hundzi ntsengo wo karhi va ta mi byela ku loko yi nga hundzi ntsengo wo karhi ma ringanela ku mi kuma free basic units no ntiyiso ni ta swi landzelela Buthphethe and then problem yin'wana hi mhaka ya ku ri hi na vomaki Buthphethe vomaki va hina va na business va herisela vanhu va le handle swipaza shop munhu wa tirhisa gezi leri a nga tlhela a breacha gezi Eskom ya tsandzeka ku va yi nghena house to house yi cheka muti un'wana na un'wana yi cheka ku hi kwini lama nga breacha gezi swin'wana leswin'wana swi yi dlayaka mina ni vulavula swona na vupaki na vomaki vambirhi va makhelwani va mina va na spice shop va ri vambirhi a jariteni mitimbirhi i spice shop xa xikulukumba and then halaya futhi i spice shop lexikulukumba na xona still vanhu lava xavi gezi ni kota ku nghena ni accessa because va makhelwani kota ku vona ku mitara a ku na xikandza mita u na xikandza mara hi mali loko xeseni ka gezi everyday ma swi vona ene tintambu ta tshwa ta tsemeka Eskom ya feyila ku nghena ku va yi cheka loko yo endla house to house Buthphethe na mi byela swin'wana swi nga hunguteka so Eskom a yi zama swin'wana ku yi lava backup va va hi siza ha le mala mani na 10 inkomba papa khensa swinene i tlhelo rin'wana leri taka ku Eskom mi lo hi hlamba mandla ke mi lo hi lan'wa Eskom mi lo hi lan'wa ke mi nga ndleki xa n'wanchumu a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani hayi Buthphethe hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani yi hlayisekile minjhani ni kombela ku vulavula hi le ya gezi ya mi ta ntsengela xitshembe nkolo mfumo lowu wa hina wu lo yi tshembisa swa ku hi ta kuma gezi mahala hi ta kuma mati mahala a va lunghisi leswi va nga hi tshembisa swona ku ya ku vhoteni va gonya njhani ku huvo lo yi tshembisa ende hi zanga hi va rhuma swa ku n'we
yi tshembiseni swo karhi vo lo ta ka hina va yi byela swa ku hi ta endla swona so se hi tsakela leswi vo va yi byelaka swona sweswi se va yi jikele khwirini ku fana na brand yi right EFF yi right EFF leswi swi vulavulaka swa ku hi ta hlangana na nkingha amahlweni yi ntiyiso vhele nkingha hi ta hlangana nayo lava nga hi byela mavunwa va byela tiko mavunwa a va lunghisi mavunwa lamavunwa swilo swi ta famba kahle mara miri va mi jikela ku fana na yini na brand akhwirini ya jika se ni byeleni mhaka leyi mi yi vulaka ya ku hi tshembisiwe gezi ra mahala a va swi lulamisi a ni va kha va kombisa swivangelo swa ku hikokwalaho ka yini gezi leri fanele ri hakeriwa a mi swi tshembi a mi swi lavi a mi lava ku swi yingisela ku endleka yini loko zo vulavula swa ku ta yi nyika gezi a wu ndlela leyi we a wu swi tiva swa ku u ta yi endlisa ku yini a ni ri madala u nga yi teki u yi chela gojini loko u gojini ku mani n'we yi chele mani gojini okay meya me mavonelo hi lama loko a vula yi tshembisa swo karhi percent vo loko yi xava gezi yi xava ya 50% vo va ta tatisa hi 50% ya 50 a swi yantswa two hi leyi Eskom na government wa swi tiva swa ku mali timasipala ta hina ti kolota Eskom timiliyoni kasi why va nga landzi mali ya vona le ka masipala leyi ya tirhela Eskom yi ta kuma vukorhokeri hi nga vanhu laha hansi laha a ni ngo timasipala teti ti kolotako hi vo vanhu va lava va nge le ku koloteni hi hina ku hala hansi hi nge le ku koloteni yi endlise hi mani mistake loyi a nga le henhla leyi a nga hi byela swa ku hina u ta yi nyika gezi mahala na mati mahala yena nga hi endlisa mistake a lunghisi mistake leyi a nga langutisi hi na xihoxo mara ku vulavule yena loko hi vulavula xilo hi takini ya khohlo swa va khohlwini sweswi leswi va nga hi byela swona va lava se hi va tsundzuxa manje se leswi hi n'wina mi nga hi byela ku gezi leri ri ta va ri mahala va lo hi byela hina a yi zanga yi va rhuma mara sweswi okay wa ku biwa munhu loyi a kalaka nga ri na nandzu mara loyi a nga na nandzu wa tiveka why swi vo hina mi vula yini sweswo kun'wa hina a khota sorry loko mu ku biwa lowo la nga ri ku na nandzu lowu a nga na nandzu a kha a tiveka mi vula yini hi vula leswi ku biwa hi nga la hansi kodwa loyi a nga na nandzu yi loyi a nga le henhla le xitulwini a nga hi byela swa ku hi ta yi xavela gezi ra mahala kinga ya hina laha hansini i ku va lo yi tshembisa se ya vhota yi vhotela leswi vo va byela ka hina swona swa ku va ta yi endlela hi twa swi hi tsakisa kasi vo hemba sorry baba no ni mi twi liboto wa mina ni khoveleni network ya hina ya ha ri ku hlanganeni kahle a hi yeni ni mahungu na misava ni khensile liboto wa mina ni khensile baba khensile liboto wa mina sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana leri mi yingiselaka na rona 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela eka hakoxela wona Twig kusuka la studio 1 Masingita Mall awara ya n'we henhla ka nhloko hi la mahungu na vongi n'wamungwana ti Maluleke ya vongi Playfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makombandlela. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Enhlekani khalanga na muhumelerisi Xindani. Mhanta ku hina hi nga le ku xaveni ka gezi hi vona ku durheriwa and then van'wanyana ri like ku na load reduction ku ve load reduction yi endleriwa vanhu vo ka va nga xavi gezi hina van'wana hi le ku xaveni a ni ta ku swa antswa hi ku a swi fani ku na option yin'wanyana hi nga yi
hi nga yi tekaka hikuva hi nga ha tikiseriwi ngopfu a hi fakeni tisola then hi huma ka swoho hi ku leswo tshama ka ri rhasa hi ku Eskom ya ngetelela a swa karhata khalanga hi ku i risimu ra chela khale ka ri hi rila ku gezi ri le ku durheni so loko ku ri na option yin'wanyana hi nga yi tirhisaka ku va ku wela ka yoho hi huma ka leswin'wanyana. Nhlakani Botpet na muhumelerisi lexi xi vangaku timhaka ta gezi ku va na ti-problem a South Africa kumbe ri durha na swin'wana hinkwaswo Didi Mabuza va vulavule marito man'wana siku rin'wani vanhu vo to ka va nga ma tekelanga nhlokweni mara va vulavule a palamente moya wa vona a wuse hi ku rhola va ku ri kahle a South Africa se hi tele ngopfu hina hi nga na gezi se switirhisiwa swa gezi ku laveka swa ku talanyana leswi swi nga ta hi pfuna ku ri gezi ri nga pfi hi va na load reduction na ti-load shedding na timhaka ta ku durha ka gezi se i mhaka ya ku ri vanhu va tele ngopfu lava nga na gezi ku hindza khale ka ha ri na apartheid hi nkarhi wa apartheid gezi a ri nga ri kona ka hina vanhu vantima sweswiwani hi na gezi and hi tele too much van'wana va tirhisa mahala hi tele ngopfu inkomo ahe Botpet lava ku vula leya gezi leya gezi Botpet yi hlupha ngopfu hi mhaka ku sweswi ma onhakeriwa xibokisana n'wina mi report-a ku xibokisana xi onhakile loko va ta hi le Botpet va ta fika va cheka loko va heta ku cheka va ku no swibokisana swi kona ta yimela ti-order ta swibokisana ku hela lembe ve nge se ta futhi mi fanele mi swi endlisa ku yini makhelwana a kha layita and then n'wi mi nga layiti Botpet Eskom na yona mani tikontraka leta yona leta hi dlaya ahe Botpet mhaka ya gezi gezi la South Africa a yi fanele yi nga ri problem hi ku vona ka mina hi ku ri na demand ya le henhla ngopfu va tele vanhu lava lavaka gezi leswi nga mhaka ya kahle ngopfu atikweni ku a ku fanele ku thoriwa vanhu vo talo ku tirha ku producer gezi va thoriwa vanhu valava a va seke va tirha loko va tirha swi endla ku va va na mali yo va kota ku xava gezi leriwa swi pfuna ngopfu a swi ta pfuna ngopfu hi mhaka ku loko ri chipile vanhu va ta ri afford loko ku ri ku va ri afford hi ndlela yaleyo ti-price leti durhaka sweswi ri nga ku hi durheleni hi ndlela leyi a ti ta chika ti vuyanyana hansi hi ku a hi ta va hi tele hina hi ri xavaka gezi lava tsandzekaka ku xava hi mhaka ku va ri afford and va le ku tirheni no tirha ku ri hi ku laviweni ka gezi leri a ri fanele ri nyika vanhu mintirho va kota ku va ri xava hi ndlela yaleyo Botpet gezi ra durha swinene la South Africa ni xavi gezi ra 150 tolweni wa masiku ni kume 60 unit no vona onge mfumo wa hina Botpet timhaka ta mugingiriko wa tsandzeka hi mhaka ya ku yini na tin'hweti tinharhu kumbe mune leti nga hundza ku ze ku va na pfumba ra ku a ku tlherisiwa swibokisani vanhu lava va nga bridge va report va ciceliwa swibokisani va kuma swintshwa ku tlhela ku pimiwa na minkarhi hindza ku tlhela ku ngeteleliwa kambeni nkarhi liya yi helini Botpet a ku va nga na report ku lava nga sala vo ka va nga cicangi swibokisani ku se ku endleka yini hi vo swo gina swi helela amoyeni ku ri hi ku swibokisani leswi nga ku tirheni sweswiwani Botpet mi kota ku chela gezi mi nga xi pulakangi ivi gezi ra n'we ri tirha loko ri helini ri nga ha tirhi va tsandzeka hi yini ku tirhisa yona thekinoloji yaleyo ku lava vo ka va nga xaveki gezi ri tima hi ndlela yaleyo vo ka va nga swi lavi Botpet vanhu lava va la ta kandelela hina van'wani hi xavaku gezi inkomu munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makombandlela nongonoko ya Afrika wa vulavula kwa xala wona tricks kala studio 1A Apple again kuna entindani kuna mani van'wani va nhlamusela xitori xin'wani a ni swi tivi na ku ni ta xi hlamula ni ku yini kambe ni ta va nyika nambara ya n'we va ta ni ta kombela nambara ya vona mi kota ku va fonela mi vulavula na vona kumbexani mi nga xi twisisa ivi hi kota ku vona ku hi nga va pfuna njhani hi ndlela leyi vo va endlaku ku
ni twa nga ri se ana swi tivi ku ni fanele ni le studio xihi ndlela yaleyo kambe mitshiritano mingisirome a hi fanele hi bula na vanerisa va kumekangi va kombisa ku va na tinhlengeletano swa antswa a va lo pfumela va lo kombisa ku va na tinhlengeletano namuntlha hi nge koti ku va hi bula na vona se ke leswi va nga kotangi ku kumeka swo vula ku hi ta va ya maheka hi ya mahlweni hi languta ka timhaka a ni ta tsakela ngopfu ncindani loko ri ku swa koteka hi nga ha vulavula hi lava gezi hi lava va economic freedom fighters kumbe lava va landzelelaka timhaka ta tipolitiki ta tiko leri hi twa ku va ri yini vona hi vandla ra economic freedom fighters ri le ku tlangeleni 12 wa malembe ri tumbulukile hi ndlela leyo ku na ntirho wukulu lowu nga ta wu kha wu endleriwa le Western Cape munduku hi ta bula na vona va economic freedom fighters sweswinyana hi hafu ku bile awara ya 13 leswaku hi ta kota ku va hi twa ku va lungheke ku fika kwihi hi ndlela leyo kambe hi nga se bula na vona a hi tsakela ku twa n'we tanihi swirho swa EFF kumbe vaseketeri kumbe valandzeri va tipolitiki ta tiko leri mi languta hi laha vandla ra economic freedom fighters ri fambaka ko hi ndlela leyo hi vo futhi va nga ta na mhaka ya ku tiko ri ta pfumala ntshamiseko loko timhaka ta gezi to ka ti nga ololoxiwi hi ndlela yeleyo nomboro yaleyo nakambe 0860 002 hi twa ku mi angula mkwini mi nga tirhisana machevula dp @sabc.co.za @africa mungana i Twitter handle yi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku tlhelo ra n'wina ra timhaka ri fambisa ku yini a hi sunguleni hi twa loyi ku yena yi ri yini i ndleka a nga ha ri kona laha mingiseri luya a hi lava ku twa yena a nga ha ri kona mingiseri luya a hi lava ku twa yena a hi lava ku twa yena hi ndlela yaleyo seke a hi twi wena kwala u nga kona ku angula u ku yini 0860 002 lava ku twa handle ka loko ri ku mi byela ku a va ha ri kona vanhu lava va landzelaka vandla ra economic freedom fighters va yingiselaku Afrika wa vulavula kumbe a swi ta vula ku na va lava hi va rhambaka hi ta vhe swi hleketa ku hayi kumbexani hi nga va rhambi hi ku onge ti vandla leri a ri na vaseketeri ka vanhu lava va yingiselaka Afrika wa vulavula hi ndlela yaleyo a hi tivi a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhleka a hi bot njhani hi pfukile minjhani kambe mi ku enyana rito ndza pfunela rito mali ta sweswi ya na mithu a ni nga ta nghenanyela ka leyi ya EFF ya tanihileswi yi kha yi tlangela no hina hi van'wanyana va kona ma EFF so loko hi va hi kha hi nghena ka yona a yi ku ri loko hi tlhela hi ta ngopfu aka timhaka ta ku yi tlhela yi kota ku pfuna hala ka Eskom tanihiloko ku ri na project ya Eskom ku bona the rest va na secret va yi tiva tanihi ku electric na yi disturba futhi na hi ti-technical organization meri electric yi disturba futhi foni ya n'wina mi yi khoma kahle a yi na Twitter man kambe mi khome mahungu ya kahle ngopfu meri electricity disturba yini tipolitiki nkarhi wun'wana na kona ti kona aka disturba electricity hi ndlela yi yi nga tindhawu to tala hi kuma ku nghenisiwa ku fanele loko ku endliwa mikhukhu ya ti-development mi kuma ku na leswi swa tilayini leti ti hoxiwaka hi ti-second grade mara ti kha ti nga charge ende ti plakiwi aka ti-transform leti nga mapatini ti nga ti ri ka ti-street light ivi se lomu langusa mi kuma ku tindhawu teto ti khumba political organization yo karhi kumbe va ku mikhukhu leyi yi khosi yi EFF le mikhukhu ya yini ya tipolitiki so yi kona ndhawu yin'wanyana ku fana na le valobi na mikhukhu yin'wana yo tala ngo ya ku developiwa laha so tilayini to tala a ti hakangi ti-illegal so this politics ti-interested and then loko hi tlhela hi langutisa EFF is a political organization leyi yi phuxaka xicommunist mara a yi le ku fambeni ka swona hi mhaka ku loko hi tlhela hi landzelerisa laya ka
ka slogan lexi xi nga xa dlayisa le America xa kill the box in the farm a xa yena miyiselo ene xa Peter Mokaba xa communist leri a ku ri Chris Hani so ma communist mara a va fambi xicommunist so ivi xi xo betera hi ku ya hi hala ka tipolitiki ku ri ku famba hi swo hambana hi na xidemocracy hi na xicommunist hi na diplomatic so ivi loko a ku yiwa hi step by step va ringeta na diplomatic va twisisa ku hanya ka xidiplomatic ku ya fambisiwa ku yini just because laha hi na religion hi na reality ku ri hi na ti-conscious na ti-concerns to karhi leti ti nga reality se mi vula ku swiphiqo swa swi nga na swona la atikweni ra hina swi endliwa hi valava loko va yima va nyikiwa nkarhi wa ku vulavula vona va nge va lava ku hi pfuna ku va hi hanya vutomi byo antswa. Yes, of course, just because politics leyi nga ko ya xidemocracy yi talele hi propaganda yi nga mavunwa ya robbery a ku heteleli va promisa the things that they could never do it. So xidiplomatic xi nga ri more research ya ku loko mi tshembisa xi xo karhi n'wini na xona na and you going to afford it. So this politics va fambisaka wrong way ya ku va confuse hi robbery ya propaganda ya ku hi promisiwa life mavunwa kambe ni byele kuve o ka hi nga swi voni na mavunwa lama hi mavoni a hi nge mavoni just because hina vanhu va black ku ri yi to hi mikisa swi swo tala yi fanele ka religious a hi cheki hi cheka after alright wena u ri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena u ri yini i muyingiseri a nga ta na tlhelo rin'wana a hi kombisaka hi laha swilo swi fambaka ha koho ngopfungopfu loko ka ku langutiwaka hi timhaka leti ti fambelanaka na matshamele na ku tlangela loku nga koka 12 wa malembe ni vona na tinqambi to tala leti nga ta ti ri kona le ku ya tlangela ntirho wa koho wa ku va EFF yi ka yi khoma malembe ya 12 a hi ringeteni n'wana muyingiseri loyi nhleka a ni ka ni byela muhumelerisi ni ku swi vula ku la ka Afrika va vulavula hi yo mhaka a hi se tshama hi twa munhu a vilela ku why mi nga tisi swin'wana swi vula ku vanhu va Afrika va vulavula a va yingiseli kumbe a va kona va EFF a va yingiseli Afrika va vulavula lero timhaka ta EFF hi nga ha vulavuli hi tona ka Afrika va vulavula hi ku a ni va yingisela va yingiseri kumbe ku endleka yini 0860002543 a hi ku tivingisela wa mina la ku twa matitwele ya n'wehe loko vanhu ta ri kha ri tlangela 12 wa malembe ri tumbulukile ka malembe ya lama ya 12 nkombo wa koho murhangeri kaka na ku lava ku kuma xintshunxo ka timhaka ta ku ve i duvule xibamu laha ka ndhawu yo ka yi nga ri ku yona se tin'wana ta timhaka leti ti nge le ku langutiweni ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo xana wena wangula ku yini 0860002543 a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi hleka kambe ke kumbexani loko miyingiseri loyi a nga se tayima ni hi hundza hi laha hina tindzimi na andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula xa hi ri Giyani miyingiseri wa Munghana Lone FM ni le ku tivutiseni ku mavhengele lama nga laha Giyani ku nga ri lama ma nga ti-chain ma suka ku hi vula lama ma nga kwala Giyani loko ma twa hi kha hi navetisa ra ka Silinda xikombiso sweswiwani mi titwa njhani n'wina mi navetisi mhaka yini va le ku navetiseni van'wana se ha swi tiva ku na vhengele ra ku navetisaka sweswi ra ka Silinda n'wina ra ka n'wana swi lavi ku ri tiviwa kumbe mi lava sweswo mi yima nyangweni mi ba huwa masipala u fanele u pasisa nawu wa ku wa ka ha huweleriwi hi swipikara lomu madorobeni kambe hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi nhleka ni Bothkat minjhani bota mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni Bothkat eka palamende ya Xitsonga nkensini ni ta vulavula yale ya 12 malembe ya EFF Bothkat
a nga va museketeri kumbe xirho xa EFF mara switongo swimbirhi swinharhu ni swi la ku ni swi vona ku party leyi yi fike hanya Afrika-Dzonga ku endleke yini. Ni nga vulavula hi section 25 ku fika ka EFF parliament u sungula ku vona parliament yi sungula ku tekela nhlokweni timhaka ta section 25 leyi fambisanaka na misava ka constitution ya tiko ra kumbe ka vumbiwa bya tiko ra Afrika-Dzonga. Hi vona vatirhi vo tirha vo fana na ma-security, ti-farm workers tifanele ta vona kha tekeriwa nhlokweni. EFF leyi nga ta kumbe yi nga bahuwa swinene timhaka ta ku vatirhi va fana na ma-security va insourciwa hi tikhampani leswiya swa ku va fanele va thoriwa hi khampani straight ku na vona va kota ku va na mitirho leyi nga ta va yi sirhelelekile ku fana na vatirhi kuloni nakona ku sirhelela na timfanelo ta vatirhi va le timayini. Vatirhi vo tirha mapurasini a va tshikeleriwa ngopfu mara yona yi fika EFF yi bahuwa swinene. That's why hi vona hi kuma ku ri loko yi fika hi xidumu lexikulu kumbe leswi a yi swi vulavula kumbe a yi swi andlala a swi nga khumbi xiphemu xin'we ntsena xa tiko kumbe a xi khumba swiphemu swo talatala swinene. Va kona vatirhi va le mapurasini loko mi langutisa ndhawu to fana ta le Limpopo ku famba ma fika na ku hala vo Cape Town so hi swona swi nga endla ku ri yi va yi ri na matimba swinene loko yi fika EFF. A timayinini ti-general workers hi ku hambanahambana a va na vona se va kha va swi vona ku na phati leyi nga yi tekela ngopfu nhlokweni swinene la tikweni. Ivi hi tlhela langutisa timhaka ta accountability kumbe leswiya swo munhu a rhwexiwa vutihlamuleri. EFF hi ta yi tsundzuka ngopfu hi sweswo loko swi fika ti-municipality yi fika yi karata ngopfu EFF hi timhaka ta ku ri vatirhi lava va ri ka tindhawu to fana ka timasipala va kha va tele va nga ri kule ka tirho EFF yi nga fika yi va dzinginisa. Mara hi ta yi tsundzuka EFF leyiwani hi yona leyi a yi famba mahlweni Zuma must fall. Loko ku ri na president loyi a tshamile a karhi a ri busy a kha a dya mali ya tiko va na vukungundzwana hi yona EFF yi nga fika yi bahuwa ku kondza vandla ra ANC na rona ri ze tlakuka rima hi roxe ri tshembisa president wa rona ku wa tshika tirho palamende kumbe hina hi wa xiseta kususa. Hi leswi ni nga swi vona EFF mina ku ri ene loko mi tama ni kani mi tweni kwa mi yi hlerisa xisweswo na mi te ya mi xirho xa yona hi nga mi katsi kambe na mi twa leswi mi hlamusela swa ku swilo leswi mi le ku swi landzeleleni se ku mi languta ka 12 wa malembe mi languta tinhlayohlayo loko ti langutiwa ku ya hi leswi tuxaxamisiwa swona loko votiwa mi vona yini n'wini? Lexi nga kona ka vulavula ntiyiso Afrika-Dzonga hi na ntiyiso a ni mi nyike xikombiso hi province yo fana na Eastern Cape n'hweti nga hela swi vavi ngopfu switirhiso leswi hi nga ku swi voneni ka switekamahungu e-TV na n'wina kwala ka radio ma kha ma hlamusela ku vutomi se byi tlakuke byi ya fika kwini loko ku tele na makhukhula leyi nga va kona. Mara province liyani loko mo yi langutisa hi ntiyiso a ku na vukorhokeri na nyana mara loko mo mi ya langutisaka ku hi ti 29 ta Mudyaxihi hi lembe ra 2024 yi teke tivhoti ti fumba ka phati swi hlamusela swo tala mara loko mi langutisa vandla ra EFF ri rila ngopfu swo fanisa na sweswo ku ri vanhu va ka hina a ku na vuhlamuli a ku na vukorhokeri mara hi votela yini hi votela ku va hi tisa phati ro karhi ku vava phati yo karhi ku vava kumbe hi votela ku va hi kombisa ku hina hi tshembeki ngopfu kumbe hi votela ku nga ta va na vukorhokeri a tindhawini ta ka hina na so leswiyani swa ku yi nga kumi tinambara EFF ni teka nga ku hi hina vaakatiko hi nge le ku tikonyololeni ku tlula ku konyolola EFF yoxe hi ku vanhu lava va nga kona va twa ku vava swinene ngopfu sweswi va swi tiva ku vo va nga tlhela va vota ku vukorhokeri byi nga ti migangeni ya ka vona ene ku ri ku leswi vavaka swinene i timhaka ta ku timali ti kona mara a ti tirhisiwi swona leswi hi fanele ti tirha swona sikhoma ene a va swi tivi mali va fanele va yi kuma kwihi ivi kwala ndzeni ku na sweswi swi nga vuriwa hi muyingiseri van'wana ku ri tiphati na tona ti hambanahambana ku na ti-informal settlement le kwini le kwini ti endliwa hi vanhu lava va nga associated na ti-political parties to karhi mara leswi municipality nga ri ku swi endleni i ku formalize ti-informal settlement loko va formalize informal settlement va ta tisa ti-meter boxes ka mukhukhu wun'wana na wun'wana hi ta boheka ku hinkwenu hi xava so sweswi vanhu vo va plug ka grid and then swi ta vula ku n'wina mi lava ma hakelaka mali ni mi twini vutomi khesi tlhelo rero khesi a ni mi tlhontlhe mi ze mi vulavula yani mi twini khesi tlhelo rero hi swona butfela enkova kwa vakhesa a hi tweteni kuma nga misava na mbirhi ya ta emisekweni kusuka kwalano hi twa vo va economic freedom fighters ku va lunge ku fika kwihi u nga yele lexi eka Afrika wa vulavula
and un'wanyana wa lava va nga khanga va xanisiwa ndi tsandzekise hi va xinawu ndi yile ndi ya report emaphoriseni hi ya court emaphoriseni loko ndi ya va nyike a papila ra ku ni ya ka dokodela ivi dokodela va fika va tsala ku ni biwile ndzi vavisekile loko se hi ya ka a court va fika va ku a ku na vumbhoni a wu nga ta va na vumbhoni Bootpet munhu a ku belelwini a khiyeri vanhu ndlwini kambe a ku nga ri na a ni mirhi a ku ri na tswalo ro huma ka dokodela a hi vumbhoni byo kenela ku munhu loyi tshoveke rimbambo i tshomeke voko i pfimbile i ndleni a hi vumbhoni byebyo a ku ri byo vumbhoni mara va tiva lava munhu loyi a nga swi vona ene loko ndi ta va a ndi bile a khiyeri vanhu loko a ndi ba ndi hume hi fasitere swi ya khelani i vanghani va yehe va tile va ta va ta swona swa ku i ni xanisile mara loko va ku va fanele va nyika statement a va zanga va yile u swi vona swa ku laniwa se ti bihile ni swi vona ni hume ndlwini ni nga mbalanga Bootpet ni nga ha ri na mhaka ku humelela yini ku chava vutomi bya mina Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Empushelelweni na Themzana Reloaded 7 to 10 isonto nemajabu kalibona disakopani isali bushiko ujimusa kopansa uskachaba wanyaza ahilo zika ibunanga byi vulavulaka na ripfumelo yena Yehova loko mini vona ni ri so yena Yehova Empushelelweni na Themzana Reloaded 7 to 10 isonto nemajabu eka Munghana Lonene FM makombandlela Zumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni. Buku ya Yohana 20 verse 29 yiku Yesu aku ka yena shana u pfumela hi leswi u nga ndzi vona shana vakatekile lava pfumelaka hambi loko va nga ndzi vonanga kumbe va nga vonanga risimu ra redeem leri taka wena riku lapho laha ku nga pfula kona Yesu anga kona loyi a nga pfalaka 2 to 3 Musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hiyo mhaka hi ka amukela komisa Mandla Xikwambani hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tlangela 12 wa malembe ya vukona bya economic freedom fighters ni tshemba ku na vo va kwele a Kapa Xikwambani hleka swikomba hi nga ri ku kumaneni la kambe tlhelo rin'wana leri hi lava ku va hi ri yisa mahlweni mikiseriwa Munghana Lonene FM hi ta kota ku va hi twa ya se hi nga ri na vona la Xikwambani hleka ayi minjhani hi pfukile minjhani na hi pfukile okay so swinene ni mi amukela kahle ni ri a hi amukeleni komisa Xikwambani ku hwi ni ri kumbexana ma swi lavi ku va komisa na mina busy ni ri hello kumbexana ku lova network nona khensa swinene man ayi sikunkulu ri fikile munduku tani economic freedom fighters mi ri yini mi lungheke ku fika kwihi tanihi vandla ra economic freedom fighters munduku ta va hi tlangela malembe ya 12 years in our existence ti-political party ta ku tala ti engetile va tsandzekile a va swi kotanga ku fika ka malembe lawa hi nga fikelela loko ya ha ku sungula EFF vanhu vo tala a va ku EFF yo hundza ntsena ya ta ya hundza ntsena mara hi tsake ngopfu se hi na 12 years hi ri laha hi karhi hi lwela vaakatiko va Afrika-Dzonga hi va representa eparlamente hi va representa ka ti-council hi va representa na le swikolweni hi va representa na le ka ti-community laha hi huma kona i xivutiso lexi a xi ka xi landzela xexo xa ku tanihi economic freedom fighters loko mi languta malembe ya 12 hi swihi leswi mi nga tibaku xifuva hi swona mi ku ya hi vukona bya hina hi kambiyela economic freedom fighters i vandla leri nga vurile ngopfu eSouth Africa loko mo tsundzuka kahle corruption South Africa a yi tumbele ngopfu mara vukona bya economic freedom fighters eSouth Africa corruption yi ve
yi humelerisiwa handle vanhu va khomiwile vanhu va hakerisiwa na timali leti va nga ti yiva endzhaku loko ku ta kuma ku va na zondo commission ku va yi tikuma yi ri kona i mhaka influence ya economic freedom fighters namuntlha so swi vula ku ri loko economic freedom fighters yo ka yi nga va kona corruption leyi a yi humelela kumbe ya state capture leyi a yi ri kona South Africa a yi ta va yi nga swi tivi namuntlha ku se ku humelela so eswikolweni vana va nghene mahala swikolo ku na vana va ku tala lava hi nga va pfuna eswikolweni lava namuntlha ku nga madokodela van'wani va koho i mathicara van'wani va koho i maloyara van'wani va koho i manese van'wani va koho i ku ri i ka ti-profession to tala ngopfu ni tsundzuka siku rin'wanyani ni ri emolweni muhashi ne no ti fambela ni ta ku ri a ni ri ka student command loko ni ti fambela ni hlangana na jaha rin'wana ri ta ri karhi ri tsutsuma ri ta ka mina a na ha n'wi tsutsukela ku tsundzuka biza loyi a ku ka mina a ku swi komba na hi n'we lava ni ri hayi mehe a ku matamba ni pfune ngopfu loko ni fika exikolweni a ni nga ri na mali ya registration a ni nga ri tivi swa ku ni ya tlela kwini mara ni hlangane na n'we egate-ini mi hi vita hinkwenu ka n'we hinkwenu ka hina a hi ri lana mi hi nyika accommodation mi hi registara mahala hi tlha hi heta xikolo mahala sweswi ni na tirha a ku khomani 10 rand leyi mi ka xava code range and a ku nga ri 10 rand ni komisa a ku nga ri 10 rand hi yo 10 rand inkomi yana ni mahlweni ya so economic freedom fighters ni kumela ku sweswi hi le government eTshwane na le ekurhuleni loko ma languta la EFF yi nga kona ku na vukorhokeri byo karhi la community members va benefitaka swinene ngopfu Tshwane is one of the most cleanest city loko hi vulavula sweswi because economic freedom fighters is also part of the government laya eparlamente a ku na opposition economic freedom fighters hi vulavula so namuntlha lavan'wanyana vo va opposition hi tinomboro hi mintirho economic freedom fighters hi yo leyi yi nga le mahlweni namuntlha minister wa higher education u hlongoriwile ku va la ta endla vukungundzwana wa ku appointa ti-board members ta sita economic freedom fighters hi yo leyi nga humelerisa ku ku na problem la ANC va le busy va ha tholana va hayarana hi swivongo ni hi ku tivana ni hi ku va ma-comrade a hi hlongoleni vanhu lava u hlongoriwile ku na minister lowuntshwa sweswi loko so economic freedom fighters yi tirhile ngopfu vaakatiko va Afrika-Dzonga na vo va swi tiva loko swi ta ka gezi timachi ta ku tala hi ve na toho hi lwela ku va against load shedding ni ta tsundzuka loko hi macha malembe lama hundzeke la hi machela against load shedding ti-service delivery process ta ku tala ngopfu leti hi nga va na most of those service delivery process leti a hi ri na to ti humelerile vaakatiko va benefitile ku suka ka tona se loko hi kha hi languta ka entirho wa minduku hi swihi leswi vaseketeri van'we va nga langutelaka swoho ka malembe lawa ya ha landzelaka hi economic freedom fighters hi ku ongeti ku ve na nkama wun'wana a ku pfa ku langutiwa na ku hleketiwa ku economic freedom fighters hi mhaka ku swimanimani i te yini swi ku yini se hi kho yi fihi economic freedom fighters i vandla ra vanhu matani lexi xi nga sungula hi vanhu a xi fani na lexi nga sungula hi munhu so economic freedom fighters i vandla ra vanhu leri nga sungula hi vanhu va ta tshama va ri koho eka economic freedom fighters mundzuku hi ta va hi tlangela na ku registera political statement ku ri economic freedom fighters ya ha ri koho mi ta swi vona leswi nga ta humelela laha mundzuku ku ta va ku karhi ku tlakiwile hi tiphina hinkwenu ka hehe na swirho swa vandla ra economic freedom fighters kan'we na vaakatiko va le khayelitsha mara hi ta va hi karhi hi tiyisisa ni ku kombisa South Africa hinkwayo ka yoho na Africa hinkwayo ka yoho even the world ku ri economic freedom fighters ya ha ri koho a ku na munhu loyi a nga ta pfuka a dlaye economic freedom fighters a hi vandla ra munhu i vandla ra vanhu hi vo va nga te hi lava economic freedom in our lifetime and economic freedom fighters hi yo leyi nga ta va deliverela economic freedom leraku hi nga langutela ku va na stretchera xo tlakuka na minduku kumbe leswiya swa siku leriya sweswi mi ya ta na yin'wana fashion mundzuku mo langutela swin'wanyani swa ku hambana leswiya mara swa va swi yelana ngopfu no na mitwa xikwambani na mitwa le ku languteni a ni tivi ku mi kote ku landzelela ti-budget vote leti ti kha ti endliwa vhiki leri nga hundza ni nga ta ku vhiki leri nga hundza tolweni laha swirho swa huvo ya endla milawu swi nga va nga ya va ya tlela ku ri late ngopfu mi ri yini leswi a swi votisiwa xiswona van'wani va pfa va lahleka ku
ava kha va ala va pfumela mi vona ku ri swona leswi palamende yi fanele ku yindzisa swona tani economic freedom fighters swi kwambani vanhu va swi khomisa tingana ngopfu loko swihoxo swo fana leswiya swi endliwa hi vanhu va hala ka hina ni vula ku loko ni ku hala ka hina ni vula vanhu maafrika ene vanhu lava va nge voho va opposition party eparlament a hi expect kumbe a swi languteriwi ku ri swihoxo swa ku fana leswiya swi endliwa a mi nge voti eka mi vota against ka ti-departmental budget loko se mi ya fanele ma vota hi ku angarhela ka appropriation bill se mi pfumelelana na appropriation bill and house chairperson u vutise kambirhi a ku mi vota against or mi vota for va ku yi vota for later loko se va swi vona ku ri se vendle swihoxo ku ri ku va cincaka va ku we are voting against i swin'wana leswi nga ku kahlakahle swa nyumisa eswitweni ngopfu mara tanihiloko ni vurile loko ya ha ku sungula interview leyi ku ri economic freedom fighters eparlament i opposition party van'wanyani ko va opposition party hi tinomboro mara hi mintirho na ku tiva ku ri parliament yi tirha njhani a va swi tivi economic freedom fighters leyi tivaka ku ri ti-process ta parliament ti fambisa njhani and parliament yi rana njhani and hi le ku endleni na ku representa lava va nga yi votela na maafrika-dzonga hinkwavo hi ku angarhela hi le ku va representeni kahle ngopfu so lavaya va ta continue va embarrassa ti-voters ta vona because a va swi tivi ku ri la parliament va yini wa vona loko u sungula xilo u nga swi tivi swa ku ti-result ta kona ti ta va ti ri njhani a hi swona and then u tikuma so u humelerile ka xilo lexiya u nga xi sungula and then u tikuma va ku we u le parliament but you are not ready a wu swi tivi ku ri parliament va njhani leswi nga humelela ka vangeleka rin'wana leri nga ku andla ku ri vula hi vito mara tiva na n'wina ku ri va le parliament mara a va le ku swi tiveni ku ri eparlament va le ku endleni ka yini and swi tikomba nga ku a va nge doni 10 meters a hela va endla ti-mistake ta ku fana letiya a hi hetseleni CIC va ri timhaka ta nxavo wa gezi ku durha ka roho swi na nxungeto ka ku tshamiseka ka tiko leri veri swi vanga yini hikokwalaho ka yini va fike kwalani nako tanihi economic freedom fighters mi langutela ku ololoxa xiphiqo lexi njhani kumbe ku pfuneta ka ku ololoxa xiphiqo lexi njhani swi na nxungeto lowukulu ngopfu mahaxi i ntiyiso loko mo languta kahle sweswi ekurhuleni eThembisa na le Johannesburg ku na ti-protest leti ti nga le ku humeleleni vanhu va le sitarateni va le ku terekeni loko ni va na n'we yinkulu va terekisa yini hi mhaka ya nxavo wa gezi ku ri gezi se ra va durhela a va ha swi koti ku ri va nga afforda nxavo wa gezi and masasa ku vutomi bya masiku lawa byi revolver around electricity na n'we mi nga pfumelana na mina n'we hi kota ku vulavula mi ri ku halani kaya na mina ni ri haleni Cape Town ku ri laha hi nga ta tlangela kona malembe ya 20 mara hi vulavula so hi mhaka electricity and network is also and technology is also involved so leswi nga ni hlula ku ri i ku swi na nxungeto lowukulu ngopfu eka ikhonomi ya South Africa tifeme ta ku tala eSouth Africa ku va ti operator ti tirha hi ndlela ya kahle ni ku hiseka ku va ti endla profit ti relaya ka gezi namuntlha so ku hava ka gezi kumbe ku durha ka gezi swi ta affecta ngopfu swi ta vula ku ri na swakudya hi ku ya ka nkarhi swi ta fanele swi entsengo ya ehenhla iva mani lava nga ta hlupheka i vanhu va emakaya crime yi ta ya henhla swinene ngopfu because loko ku nga ri na gezi mavati va lava va khomitaka ti-crime ku ri va teka advantage exinyameni swilo swo tala swa humelela ku va a ku na eku vonakala so gezi ku durha ka roho swi ta vavisa ngopfu vanhu va mi pfumelana mi ku ri na sweswi lava nga kona a va le ku tirheni va afforda njhani gezi va nga ri ku tirheni mintirho a yi kona a va nyike vanhu mintirho va increase gezi a ku na problem mara va increase gezi or ntsengo wa gezi mara vanhu a va le ku tirheni hi leswi nga ta create problem ene ku ta va na ti-protest to tala swinene ngopfu kumbe switereko swo tala swinene ngopfu because of this issue ya electricity kambe mi vona ongeti swi nga ololoxiwa njhani hi ku vona ka n'wina there must be a political will from the ruling party anti ku ri va ta swinisiwa ku yini sweswi because va le ka marriage na DA and vanhu va DA va pusha for private electricity consumption because va fanele va benefita vo a va believe eka governance or public ku ri vanhu va fanele va kuma gezi hi nxavo wa le hansi because va byela ku ri vanhu va fanele va xava gezi and loko va xava gezi fanele yi suka yi ri ka ti-private service providers and private service providers va increase gezi hi ndlela yin'wana yin'wana leyi va yi lavaka so a ni tivi ku ri ANC
ka swiphiqo lexi va nga le ka xona va ta huma njhani because se va tikuma va controla ni hi agenda ya GNU. Mara honestly, government must be willing to give our people free and fair electricity, and that should be the will ya government, because government can be able to do that. Mara a va nge swi koti ku swi endla sweswi because va le ka mirhi yin'wana loko va controleni ka vanhu lava nga ku va driver ngopfu hi profit interest than any other people to benefit. na khensa swinene xikomba ni mi navelela ku miyeme ya tiphina mindzuku ni tsakisiwe hi xivulwa lexi ma ha ku heta ku xi vula ku tsiya mistiki yi ta huma njhani ka ai kona va ai ka va swi ri tani khesini nkarhi wa n'wina tiphineni ni la ku ya vona ku xitrecha ra mundzuku xi ndlisa ku yini le a khayelicha le va huma hi ndlela yin'wana ya kahle ngopfu so hi ku ri vanhu va le khayelicha a va ta hinkwavo ka voho hi rhamba vaakatiko va Afrika-Dzonga hinkwavo ka voho lava nga ku va ta va ri la makaya va nga ta ka va nga swi koti ku fika tanihi n'we muhaxi na n'we ni nge swi koti ku fika mi le kule swinene ngopfu mi le Limpopo ekaya. Lexi mi fanele mi xi endla hi followeni ka ti-social network, eka Twitter, eka Facebook, eka YouTube channel ya Economic Freedom Fighters ku ri mi kota ku landzelela ntlangelo wa 12 wa malembe lawa ta va karhi wa tlangela tani Economic Freedom Fighters. Kutani nandzika ngopfu hinkwavo a va te va hi joyina hi ta va swin'we hi kula na vona inkomu. inkomo xikwambani a khensa swinene xikwambani lava hi bula na vona komisa xikwambani lava hi bula na mandla xikwambani lava hi bula na vona eka nhlekani lowu va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha va fambaka koho ka makungu ya vona tanihi Economic Freedom Fighters loko va kha va languta ka ntirho lowu va nga langutana na wona mundzuku loko hi langute ngopfungopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka leti ti fambelanaka na mintirho leyi kumbe hi nga vulaku ku hi leyi ya ku tlangela 12 wa malembe hi ndlela yoleyo. I nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta vuya yisa mahlweni ka mi ni pfumeleli nsuku na lowutene na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela wona chi kusuka le studio 2 studio 1 amasingita mall kusele timinete ntsevu ntseni ku nga se va awara ya 14 awara ya 14 mangu ya misava kusuka kwalano se ta va kha ya mahlweni na minongonoko ku ta kha ku landzela kumbe ku ya mahlweni nongonoko wa Dzuma na mina na Ike Ngoveni kusuka kwalano ku va na nongonoko luwa wa khomandlela mingarivali ku namuntlha banyana na vo va ta tlanga ntlangu luwa wa ku va namuntlha kumbe mindoko na banyana na vo va tlanga va ringeta ku vona ku xiyimo xa kumbe xa vunharhu xa lunga na ta mukambela swona ku ni nga mi lahlekisi swin'wana swa leswi ni nga ta tsakela ku mi swi landzelela ku Munghana Lonene FM yi tiyimiserile ku va yi vona na ku tiyisisa leswaku ntlangu walowo mu kuma thwi hi ndlela leyi mi kota ku tiva ku swi le ku fambiseni ku yini kusuka le Morocco loko hi kha hi languta ka ntlangu luwa wa banyana a ni kha ni byela van'wana tolo loko va ni khomise tingana a ni hlekete ku kumbexani va nga jinga vandla swin'wana swa ku va va tlhela va sirhelela xidlodlo xa vona kambe hayi a swa hetelelanga swi fambe ku ya hi laha a swi languteriwa kona ya i banyana va tlanga namuntlha laha ka awara ya 9 namadyambu va tlangela xiyimo xa vunharhu exikarhi ka Ghana na vo banyana se ntlangu walowo mi ta kuma thwi wo ka wu haxiwa hi Vaseni Nkosiyam Vaseni Nkosiyam va ta kha famba na Ishmael Maluleke sale timinete ntlhanu ntsena ku va hi giveta nongonoko lowu i vamani va nge va lava ku vula yini loko ni nga si famba un'wana hi loyi ndlekani DP papa minjhani hi pfukele minjhani papa mi i hlayisiwile DP mati wa n'wina mi munhu un'wana loyi xikwembu xi nga n'wi katekisa yi ni landzelelinyana vutomi bya n'wina ma tiva ku sukusela ma ha ri thicara a ni twa yi nga ri i ntirho lowu mi wu kotaka ngopfu i siku n'wana ni vona mi kha mi fambisa mucato mi kuma ku na swona ma swi veketela na mitlhamu le ka rediyo ma tiva mo fika mi ku kwatsa a no mi xavisa khalango twanani khalanga a heri a ni lava ku vula leswi ku leswi mi lava ku swi kombela ni hava hambi mi vule sweswo ni hava leswi mi lava ku kombela swona khalanga ni vulavula na khale ka xirho xa EFF ne namuntlha ni yingisele
i colleague yan'we khale ka colleague yan'we Sofu Mokoena kha vulavula ka yin'wana ya ti-radio a vulavula hi Julius a kombeta ku loko a hlongoriwa ka ANC swilo leswi a nga swi kombela a kombeli ku va nga n'wi hlongoli u kombela ku va n'wi suspenda kunene ivi sweswo swi bakanyeriwa a tlhelo ma swi vona so hi nkarhi luwa a swi tikomba yi nga ri loko a suka ka ANC swi tikomba ku ri hlampfi leyi loko yo huma ematini a yi nge he swi koti ku hanya hi ku hi nkarhi luwa a swi tikomba yi nga ri loko u ri handle ka ANC u nge he vi na vutomi mara hi lowu Julius impela loko phati leyi ta yi ta fomiwa vo tala a hi seki ku i copy ya vumbirhi mara ku vulavula ntiyiso ni hlonipha vurhangeri bya Julius ni vona u tirhe ntirho wa kahle swinene ku fikela namuntlha ma swi vona so hi ku ya hi mina hambi sweswi na yena hi nga suka na swa ku kun'wana munhu a nge vi ka Afrika hinkwaswo leswi nga ni khomisa tingana ngopfu ka 12 years leyi i position leyi va nga yi teka va EFF leyi ya vahlampfa ma swi vona i swilo swin'wana leswi ni twaku i nga ri loko Julius a lunghisa swilo leswi na vurhangeri bya EFF ku angarhela ni vona i 12 years yin'wana yi le kuteni ende yi ta ta na swa kahle ngopfu otherwise ni navelela EFF ni byeleni ku vahlampfa va onhe yini a ni masimbeka ku Julius i nga ri position ya EFF i va lwisana na tibodara ku Afrika i yin'we swilo swo tanihi maswani leswi ku ya hi mina ni twa ku i nga ri position ya kahle loko a va ku munhu un'wana na un'wana u amukelekile Afrika-Dzonga mara vanhu a va ngheni va ri na maphepha vanhu a va ngheni hi nawu maswani ku nga vi hoja ya ku un'wana na un'wana o nghena khalanga loko hi pela ko yiviwa andlwini maphorisa va ta va fika va ti vona titiho mara loko va ti landzelelisi ku hava la ti nga kona maswani i mhaka yin'wana yo vava ngopfu so mi twisisa ku xilo lexi nga ni khunguvanyisa ngopfu ka EFF i position ya vona loko swi ta ka mhaka leya ya tibodara na vanhu lava ta ku hi nyika matiko ya le handle maswani se la mi nga kona sweswi ku njhani hayi nakona mani hayi khalanga a na ha ri kona na le mativa ni tekenyana break loyi loko fika nkarhi wo vhota ni ta vona ku mota vo bela kwini mari na le ni fambile voni ku la ku hava mundeni khalanga hi mhaka ku matini ya loko mo yi languta khalanga hayi vika geri kwala ni ketsini inkomo sina khalanga bye ketsini vutomi a ni a va nga vi na lunghelo ra ku ti hlamulela se loko a la ta va hlasela se a nga ngheni na ku mani hi nga ngheni ka ku yima mani nokona ka humerisiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku hi ku tisela hayi mundzuku kambe hi musumbunuku hi ku tisela wona thik suka hali kwala a Masingita Mall Studio 1 kwala a Giyani handle ka sweswo migingiriko ya Munghana Lonene FM ya mahlweni hi ka ku #matimba ya xiyanimoya mahungu emisava ya ora yambirhi ya landzela na vonge mwa n'wana like kusuka kwalano dzuma na mina na Ike Ngoveni vuhumelerisi ya ku ri ncindani Eric Mabasa la ntshama na Sunduza wa ka Minga tata Fleetfontein, Musina, kuyafika e-Bay. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makumbandlela. Mahungu